paralog mentah kasgi lek hung krem no kuan yang menrung krem mangat pen pi krem ke betuna tam ha kene keceka ke bang ya krem lu imat kata li bang perlok mensua ini kibusing ke bra pat kue gijaj merat bun ba ini jeka mata telak kamdunahi namar tege jingya bamda gi jaj benrew kasi ne jaj benrew dikaro namar mensua ya se nang bun ba gi ru khlau ya dei dikar bawan bamdu merat iba duan apo kasi jongi la bandai kasi ru kata am la bentip rem suak ini ada bun ba kimerat kimerang baik mata baik sini om la macam la mi syuk dah olah bang halo tastai Halai rung sto na. Rung sto ta tang rabbit hi bela ban rung sto. Ta perlok. Hila bangan. Ya bangan rung me sukue kram. Hakine mit dah perlok. Dap tang kemurat sudah. Gimurat bunjat melak. Perlok. Ni fisha tai. Toh. Pestai. Kesengi kanang pernah pa. Lamut bakal adum. Makanang pernah. Tele jerung stai ne. Pai kene la pitu perlok ne. Pai kene ke HU kene. Kene tela dikena bai bede umurat. Une te. Ulat dai itu umurat. Te pai i perlok pai kene ki dai ki. Ki ejong tu ki merat. Pai kene kai tekala jakadam jong ki merat. Kene kadun kene jelang lang hang ne wan thiam mit pai kine kidin kejat ki bun bak pelang ne merat dade bayu wan mit ne te nak tikena bai ngan suan kamat ngan bu ri haying bamdot yang bamdot te perlok kene kade ka ketem jong ki merat ne perlok nung ta up ngadawan mit dikena bai ngan kem nak keti man penyap ikmerat yang penyap perlu pakai ni kai akini juga akini ikmerat do kibun bha umte bang keren kai keren nak jinsya ki plat ki ni kibun ba namara por badun tu sok plat ki ong udah bam ngar o sit bam hi baro kibru sit bam ubang bahasa lat kata ukur betul gitu lat sau tulisan teli gini wan bam jerung ding bat uplat kamrit uksu kendiat bun kilo ha perlangat ipi tu kram ne kram manrung pek kini datang gini din bayak merat sudah ada bada ka slide tu slide relem tu perlok nega nyeri kram dan merat mensengi teh kimpau perthe marbelai ki ailat ikun menru tre hakpor mit teh manwan mensengi kumbawan mengakum ne manwan kaya maruai teh la kena bet mempoying syuran marbelai ba baik perlok dum ngan ngine kram jelu ba jeling leng spot ngata nga back den dan slide retem terung terdat up dan slide chuang so on rung ko por te perlok subhala share subscribe ke video gi junga baik perlok hang ne ngadun program tadi bedon slide ngalak le terung spot ngalak pen ipsi up le slide nga ko sing so on ra tit slide ba ngantis nak selai ke barang pak kebasan purang ka keblai subun perlak